Gloria Entertainment Group yishimiye kubagezaho Ineza Charity Gospel Concert, igitaramo cya Aline Gahongayire n'abashyitsi be b'Imena Kambuwa Mato wo muri Kenya na Fanny Wibabara wo mu Rwanda. Kuwa gatanu tariki ya 18 Ukuboza 2015 guhera isaa 12 z'umugoroba muri Kigali Serena Hotel. Guriti yawe hakiri kare ya silver ku bihumbi 5, ya gold ku bihumbi 10, cyangwa se ukore reservation ya platinum ya meza yawe n'abashyitsi bawe kuri 0784803323. Uzaba ugize uruhare mu gufasha imiryango 3,000 kubona ubwisungane mu buvuzi mutuelle de santé. Amatikura yasanga muri Nakumati ya UTC na KCT, Blues Cafe mu mujyi, Rizmana ya Nyarutarama, Zion Temple na Carrefour Supermarket Kisimenti. Ineza Charity Gospel Concert. Hallelujah. Kungaya, Konka Positive Production, Mo Sound, Serena Hotel, Amiki Color, Rebex Forex Bureau, Touch Media Design na